Daki hajar ngut ki paj ba klami non ri Israel hadin ba ke Iran kala penjur ya ka jing ternam ding bat ki bom sikinong ba ka Israel. Kini ki paj ba ka hab ban kenre ano asikwe giri ba marjan kum syar Cyprus Europe bat kiwe. Ki jahat ki akit ki spangut ki breu syakat dureu halima sor jongkari Cyprus na ka jing yakan at ke bajur hapdeng ke Israel bat ki Iran. Kiri ba Peru ya lech syau no ya samla puri bat ki breu jongki balik syari Israel kentup kepulauan Latvia, Lithuania, Slovakia, Czech Republic bat kiwe. Namal berganti suin ke Israel kadang kang bun kiri Europe ki lech syau ya ki breu jongki dakin jahat. Katma ke Israel berkiran kerajaan syaka sengi ba kendai haduk mentah kini baru kidang ya kerwit kawe ya kawe pat krem sangat setia. Ka Iran kater daki ballistic missiles batki coastal bomb segi nongba ka Israel kum ka Tel Aviv, Jerusalem, Haifa, Beersheba bat ka ai keteng ikan jing hetma kum ka kerdop jong ka ding dujok kala play ne decade of hellfire open. Katba ka Israel kater kitam spy kitam snatir tma nuclear ka Iran kum Hafaldu, Tehran, Isfahan bat kiwi kitam spy bat kislam shna tiatma jong ki Iran dak ba ai keteng ikan jing hetma kum ka jing kerhu using ne the rising lion operation.